ole clear tu le ngai thatu zongjong te in zavain sibai le vekule hey skyward chungchang a corruption case kha SEB in an chui zo to ni in a report a oma engpo ni sela kan soizui du ma in po sikan chair photange corruption case skyward le ropoi chungchanga thil omdan tlang pui soizauna regular case number and date SEB case number ni thum sang ni som ni pathum date ni som ni pathum tharuk sang ni som ni pathum US 120B 406409 423 IPCRW he corruption case si Mizoram mi pui tet suan kan thretlang puya he sum chingpen hi Ministry of Tourism Suarez Darsan Division in Eco Adventure Circuit Project Som sakor mui tuai tlang chal tlang ro pui chip tui real airfield khopop mui fang berotlang muthi dur tlang atana sum asangson hi nuai sang ko zakwa pasari zinga mi ani thil ti suala pu te hi mi paruk anniya Captain Satish Pathania ani MS Joint Venture NEIP project te bank account na signatory berni in Managing Director Leading Edge Adventure and Air Park Private Limit aniya Mizoram Tourism Development Authority MTDA in Eco Adventure Circuit di mason tura konsulta na tana alawruat ka ani sum nuai sang khat zaruk som ni point som ruk pakwa sum teaching pen tu le MS Joint Venture a nuai zathum som riat pakwa transfer tu ani MNYF President le MLA Purobat Romoya Roite sangni som paria sangni som ni pathuma Tourism Minister ni in he sum chingpen chungchanga 5th RA bill nuai somli panga singli sanga release tu ani he corruption case a hian a hmuna na tho hi a foundation atana leilai na chau ni ma se Mizoram Tourism Development Authority inspection report a ero passenger material ropeway telin wakdan hi 20% ti aniya MLA Purobat Romoya Roite in sum a release nen he project sum hi 62% lai pek chu aniya 5th RA bill pechuk tu MNYF president hi thunei na mang suala pu ani kan share zelang beng war thak ke ex minister John Rotluang liana sangni som pathum som pariat inkara tourism minister aniya Suarez Darsan project sum hi nuai za somnga pali zet aman lo na tura mangin Rajiv Nagar Mami district tourist lot saknan athunei na amang diklova sarkar dan zom lova nuai somriat pakhat man tourist information center aizol chu nuai zani somkwa panga 0.06 a revise in thunei na mang sual le midang te po an thunei na mang sual tura malatuwa pu ani lalrin dika remrem enterprise Pularin dika en call remrem enterprise bank account na hian MS Joint Venture NEIP project private limit le ropeway and resort private en call to Captain Satish Pathania ne na tangin nuai za som thum panga laks adonga Pularin dika hian he poisa hi sum fain pumai kal Faria Joseph ne na apek thu soima se pumai kala Faria hian aphathung biak than moya pau tu tourism department a director lui ani hindi som ni panga April sang ni som pasari juni som thum sang ni som pakwa khan secretary Mizoram Tourism Development Authority MTDA secretary mo phurna chel tu ani ya he project kalpui ani lai hian nuai za chu MTDA atanga som file la chuak tu ani Captain Satish Patnia ne na tangin nuai somruk pariat zasari som ni parukdong tu ani bokani he project a work dan nena in milo taka area bill petsuak tu le lok puina tel tu wa pu ni in thunei na mang sual le chu tianga ti ve tura midang te thurwal pui tu wa pu ani bokani wing commander RTD Satish Aparajit ani hi CEO MS Joint Venture NEIP project private le ropeway and resort private ni in he project atan MS Joint Venture le MTDA te agreement na signatory aniya
sakor mui tuai tlang le chal tlang dur tlang skyward le ropeway ti ching pen tuwa pu ani bokani he kesa complaint the lu tu pulal muan chana sai lo joint secretary MNF general headquarter Vilal Engmoy ex-director Mizoram Tourism Department Zosang Liana Deputy SP SCB Inquiry Officer Kes omdan tlang pui achunga kantarlan to angin Ministry of Tourism Suarez Darshan Division in Eco Adventure Circuit Project za sakor bui tuai tlang chal tlang ro pui chip tui real airfield kho pok pui fang berot tlang muthi dur tlang atana su masang son noi sang kwa zakwa pasari zinga sum teaching pena corruption tu buayaniya he project atana Mizoram Sarkar nena Ministry of Tourism SDS in sum a release su noi sangli zakwa somnga pathum .10 first day second last installment aniya sakor bui tuai tlang skywalk atan noi zali somriat panga aron pe a chal tlang le dur tlang skywalk atan noi sang ni zali somriat pani point somnga pariat aron pe bokani he project a adventure component zongjong civil component tel lovin hi contractor MS joint venture NEIP private le Ropeway Resort private ne na pekani Ministry of Tourism SDS in sanction zati viable se somruk pali ani MS joint venture hian subcontractor tan Ropeway and Resort private New Delhi te hi chorin sakor mui tuai tlang skyward project hi 20% an khoi mana chal tlang dur tlang Ropeway project hi 20% an khoi bok a MTDA engineer te technical assessment atanga alan danin Ropeway big ka noi somsari pathum point somnga pariat man an thoka skywalk ka tan noi som pani .97 man chia na an thokani case regular case number dead SCB case number ni thum sang ni somni pathum ni somni pathum tharuk sang ni somni pathum 120B 406409 420 IPCRW 1113 1A B 132 PC Act 1988 ni in IPC section za somni B criminal conspiracy kumni IRA lo lung in tan IPC section 406 criminal bits of trust cognizable and non bailable kum thum thleng lung in tan thei IPC section zali paria criminal bits of trust cognizable and non bailable dam chung emo kum som thleng lung in tan thei IPC section zali somni mi bum na cognizable and non bailable kum sari thleng lung in tan thei noya case zia lu ani he case inquiry officer hi zo sang lena deputy SP SCB ni im preliminary inquiry hi preliminary inquiry number ni som sang ni somni pakhat le ni somni pathum tha som pani sang ni somni pakhat ania preliminary inquiry hi ni som thum sang ni somni pathuma thelu ani case 10 hi vanal fue deputy SP SCB ni in charge sheet number le date sunis ni sang ni somni paruk le ni somni panga thlatum sang ni somni paruk ani Mizoram khopui aizol cheina le ma sona ro tling ti thron op tu hi chui chua thuaya dan anga achung thu relvat thi mi puiten an hak hlel hle ti in a to panon khara ni ara thlak khop mai comments lama in ngai dan in on soi ve don nia ole kan kal thui ma in chief minister special package CM special package a thona singa don theina hi lo mel khriat verole ZPM sarkar chun kumtinin mi harsa mi rethe ezonna turatana bultrana tursum nei lotan poisa sem thina kumina po hian cheng singa a thonin a ezonna tur atana bultrana nei lo mi harsa tana semle dona chu online ni na dil theyani hey number kan tarlana hian WhatsApp in ron bia ron text stop ula ron call ula document kan theta kan siang hian ID card malam thalak Aadhaar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga ZPM sarkar noya mihar sa tampuina hi idil ve thei ani